Jong johera mag Nyakalondo mar Mulembe FM e bwo kambi mar All Media Services noyudo mor mar romo gi jolendo mag Nyakalondo no. Nyasi no bagi Nambale kare kaunti ma Busia noyo grube mag mine ma ok tin ne 80. Johera mag Mulembe FM moyudo thuolo mar yudo tiegruok e weche mag pur kod chiwo makare ka bende kambi mar loso mogo mar dola no siro tiegruok makamano. Jopiny omi puonj e wi yore mag kungo tiyo makare gi omenda kanyakla kod chenro mag timo ohala. Riwruoge mag saga bende ojiw mondo mi odonjie riwruogego. Lengo kuu ni kuwahamasisha wajue mambo ya financial literacy, mambo ya welfare na pia jinsi wanavyopata ufadhili kutoka kwa institutions ambazo zinapatiana mkopo. Tumepata kuelimisha wanachama na wakulima wengi kuhusu venye wanaweza fanya ukulima, venye wanaweza tumia pesa yao through kuchukua hizi loans, venye wanaweza zitumia vizuri, ziwajenge na wazilipe vizuri. Tumetembelea watu wa Mungachi kuwaletea unga, kuwaletea mafuta kutoka kwa kampuni yetu. Na tumefurahi sana kujumuika na watu wa Mungachi kwa hii Women's Forum. Leo mama wetu wamejitokeza kukuja kwa mambo ya vikundi na tuko na vikundi mingi. Leo tumekuwa tumewahimiza mambo ya uwekezaji na biashara ndogo ndogo kupitia kwa vikundi ya mama. Kwa hivyo Mulembe FM nataka kuwashukuru kwa kufadhili hiki kikao. Wanyakura mgajuan kanyo